Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor man puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke kubor man taga step. U Presiden kari belatung ikilat betemai hakikat tu kani gejela hakari. U Menteri Rangba gejela Meghalaya ula penlong jingelang bat ka Coal India Limited halor gejing peniat yau do yong. Kajing her geling sun indigo hapedeng ke Shillong bat Kolkata kelas sedang henen kesengi. Ban Menteri ketenat karep karyang gejela Asam ulong bagi sorkar kelamang lai pesan keluar tengka banerap iginongrep bala syakta hagejing silai ka kubor ke babenya. U Menteri Sorkar Pedeng Barim u belalong Menteri hak sorkar u Atal Bihari Vajpayee katau Ramesh Bais ula syatung kumulat bakat pra jong gejela Tripura henin kesni. Ulat mementau Profesor Kaptan Singh Solanki unsong that no ak arpendu tarik mentau benai. U Menteri Rangba gejela Tripura u Biplab Kumar Deb ula pediang ya kejingthong yau Ramesh Bais kumulat gejela bat penpau kejing kermen bahpo kejing alam jong u ka Tripura kan kiau hakaliang ki kampenroy. U Presiden kari ula thongru yok siang barem jong kejing ekran kinaga u RN Ravi kumulat gejela Nagaland. Lat gejela Madhya Pradesh Anandi Ben long mentau lat gejela Uttar Pradesh. Kabau Lalji Tandon padai lat jong gejela Bihar un kami no e gejela Madhya Pradesh. Phagu Changkan long no ulat jong gejela Bihar. U Jagdeep Dhankar unlong ulat bathamai ka West Bengal. Kini kilat ke bathamai ken Shimti no Shen yagi kam jongki. U Menteri Rangba gejela Meghalaya u Konrad Kongkal Sangma rengkat bat ki MLA bat ki officer katrat mining hnen kesngi kila pelong jingelang bu chairman bat ki weki officer jong ki public sector ha Kolkata. Hadin ke hukum jong ke yang syari bahedo hakari kebabtha eka Coal India Limited ban penyat yau do yong u badan hakibenta baper gejela Meghalaya. U Menteri Rangba u loong bahak ni kejingelang le ekran ikilat ban pentelun syakhamat ya kekam hakarukom kebayat bed. Uloong bagani kejingelang kelalong ke basaiso bat ula benrap badan kibenta bak sorkar Meghalaya bat ka Coal India Limited baki day bentray. La ban pun mau hang ne bak yang syari bahedo hakari ka lasya banti biang yau do yong hakajela Meghalaya hakijaka jong ki riu shimet ba jong ki shnong lada yo jong bed ba lada board ki kendon jong ka Mines and Minerals Development and Regulation Act kat kendai spa sanpuhnyo. Ka company Indigo nen kesingi kelas sedang ya kejing penher ke lingsun jongka hapdeng ke Shillong bat Kolkata bat u Menteri Rangba ke jela Meghalaya u Konrad Kongkal Sangma u Menteri ketenat kelet kawan u ba senyau bhalang dhar bat kiwi ki MLA kila shong hakane ke lingsun na Kolkata sha Shillong nen kesingi kam haswa ha ka kat lingsun ha Kolkata la penlong ya kejing alang baret ha ka bau Konrad Kongkal Sangma ula play ya kene kejing penher ke lingsun jong ke Indigo. Dakane ki breu menta ken poi kloi sha Kolkata hapo ka shikanta shteng. Lakmi lenti bakane kan penmentoi ru ya kakam jungo gai perthai hagajela Meghalaya. Ya pratli ki lenti yat ki lingsun laple hapo ka skim udan. Kene ka skim katmu ban kentiu kilat pnya so lengba ki lingsun. Kene ki lenti her lingsun ki kentop ka Mysore Hyderabad, Mysore Goa, Mysore Cochin bat Kolkata Shillong. Katanat Civil Aviation jong ke sorkar pedeng kelaong badakane mentaka jingdon kilinti herlingsun hapo ke skim udan kalakiyo syaka shispa kandai pesau teli. Kani ke kubor kawan syapi nak All India Radio Shillong. Ka jinglong jingman nak jing slayum hagajela Asam kala kambha menta wad hapedeng belado no ya kumbashilak hendru punyo hajar hektar ke Jakarta. Habakren ko All India Radio u Menteri ketenat karep karyang gejela Asam u Atul Bora uloong balasyami hilat barok nang bakinong rep kinyo obyang ban beteng ya ki kam jongki. Ule thu ru bakumbah nriu lak teli kilong yeng jonginong rep kila syakta ha kejing shleum. Ule thu bag sorkar Asam kalamang lai pesan kelur tengka banerap kinong rep kibala syakta. Ula bansyuk bakatenat karep karyang kan sam ya ki sembai jingthung da kabapendan kam nagane kapisa. Bat point saulai lak ngut kinong rep kinyo jing mentoy. On shimru ikilat banerap ikitrai jong ki jingri kibala syakta haga jing shleum. Ka jinglong jingman na ka jing shleum hakari Bangladesh kala kambha hakabakum kala hyarbha hakibabun kiwa lanno kawa jamuna bat ka Ganges Padma.
kat kum ka khubor na ka Water Development Board kari Bangladesh ka ha ka wa jamuna kala ban hiar menta kasngi bad ka ha ka Ganges bat padmapat kila banang kiyo shu Menteri Yadari Rajnath Singh nen kasngi ulalet le kan mau buram ya kishpai ke belayap ha ka thma Kargil ha ka snam shajar khandai spa khandai phundai ha ka jaka sa kan mau ka ba Hadras sector ha ka jila Jammu bat Kashmir bat ka jat bendreu kala rakhe ka jingdap arpo snam ka Operation Vijay ka Operation Vijay jang ka tnat chipai ka thau ya ka thma persha ka Pakistan ha ka snam shajar khandai spa khandai phundai Yau Rajnath Singh lasenran lang do Menteri Sarkar Pedang Jitendra Singh, Chief of Army Staff General Bipin Rawat, but General Officer Commanding in Chief ka Northern Command Lieutenant General Ranbir Singh. Rajnath Singh nin kasni ulong ba ka jing jangka Kashmir kan sado bat omdon kanu ko bor ka perthai ka bala ban khange ki India na ka bawat ikilat ban pensenge ya ki jing ha Kashmir. Habakran ka jingelang patba hadin balaple ka jingkeng uch haga district Kathwa ha Jammu division hinin kasngi Rajnath Singh ulay aware ki leano bat kiwai ki biginong yalam ha Kashmir banwan shakamit yakren banwan ra ka jingshong sok ha Kashmir ulaban baya ka Jammu bat Kashmir sa shisian an penlong yaka ka paradise ha ka perthai ulay ro ikisipay ki balala badaweng ki jing nagi kamle ano ha ka them Kashmir Ka nong yalam belarem jo kesen Kongres kebelalong ka Menteri Rangba jo ke Delhi lalai samoy ka Sheila Dikshit kala klat no ha New Delhi nin ka no phaisngi hadien ka jing pangklong snam klada prapoi snam karta ka Sheila Dikshit kelalong ka Menteri Rangba jo ke Delhi na do kesnam shajar khandai spa khandai pupra hado kesnam ar hajar khatlai kelalong ka kanthai baar banlong ka Menteri Rangba jo ke Delhi Kala Jumi Khmat na ka Kanauj Parliamentary Constituency Hagajla Uttar Pradesh. Kala Julong Tengru ka Menteri Sarkar Pedang bat kala Jubat Teng Kumkalat jong ka jila Kerala. Presiden kari Ramnath Kovind, Vice President kari M Venkaya Naidu, bat Menteri Rangba do kari Narendra Modi lembat kiwi ki beginong yalam kilepen paw ya kijing snosi halor ka jingklat no jong ka Sheila Dikshit. Ka perthai hinin kasngi karake kajing dapsan posnam kajinglet Apollo 11 sa ubnai. Da kajinglet Apollo 11 sa ubnai ki nongkiyo haw na kari Amerika katao Neil Armstrong bat Buzz Aldrin kidi kibreo ke ban ningkong banyo kejat ha ubnai. Kilalet sa ubnai ha ka arpo tarik unai tung kasnam syajar kandai spaan rupukundai. Ha Uttar Pradesh ka nong yalam jog seng Kongres ka Priyanka Gandhi Vadra kala penkut ya kejing ki jongka hadien bakalai kendo ikilong yeng joki brio balas apnyap ha ga distrik Sonbhadra kala dawa ya kejing sngan ya kini ki balas Thombor banweng no ya kejing keno Bombay persya ya ki bat ban ai jing yarap da kapisa ka ba arpsan lak tengka shikilong yeng jong ki bala kla no Kini kibahayeng jong kibala klat no kle kendo ek Priyanka haba kilio jeng te ba amshim lasa eka banwan syakashnong jongki. La ban pun kenmau hang ne ba shipungut kibriyo kilayap ha kajing ekan at halor kajing ekni jaka men ha kasngi balang. Bat katto ko kubor kalakot akan eka step kabala wan shapi na ka All India Radio Shillong. Hakapor prabajing ini soab ga Delhi Station na kabenta ka kubor haga ketin Hindi, kabanbot ka kubor haga ketin Pareng, hakapor prakat san minute. Ngipin kan mau ipi kinong ngap ba hakapor prashteng na ganiga station, pinyo ka kubor nagathan shtelam mii. Sngopa ban abmenta, yaki kubor ka banwan shapi na Delhi.